Hello, Legisha, Tangkul Nobing, Notum Psychorally, Let Leader, we channel Hilly, welcome Salushitali. Ajuva, Brave Rawi Masoti, Mikumo Itumi Manimana, Kachini Machukrum Kvaisase. Daniel chapter 4, verses 28 to 33, Jili to Nabaga. Nebuchadnezzar we Langaso. Kala Revrana Ali Tandikami, we Kurjan Itum Sampangre. Ogatuili, Aung Sarah Highwing Jili. Pangshap le make up kaji. Mi sai koran ng ching cham lagi no okathuya. Kala hek mahilak tek mate lagi no okathuya aunga Nebuchadnezzar ne. Ana Babylon ko kenung hi Prevrana ali somida ana semgai. Tangzimik shoga Nebuchadnezzar na awi shimdung li yaw thui zatali laga. Ana tuya agam tu shoge chiba kigle chilaga. Iwi khangam khari. Tek matei khawai wang iwi kenung hirika ka haki iwi pangsha paina sago khui maning malada Nebuchadnezzar na hangi ana awi tuiji ma hangu prang laga awi khamore na matubam da le laga Prevrana Ali na langda tandi mi we na kasham hawe a mi wi zeng region ma zatmi mane kala a muka thada khawo phashai laga okthui awi pasawe a haji khalangwe a hada da sang hawe da hangi Kala awi pangling gorji Vanawe ang sathawe da hangi Kiwi wangai na hiaka Kasakatandi Nebuchadnezzar li mihawdo Awi dui la mahang kubrang laga Ana hangi giji la mahang kubrang laga Prevrana awi langga soji thay laga Ngalang da ali chili tandi kamini Nebuchadnezzar wi langga so Prevrana ali somi ka haijaba amalay hawe Ka Iwi ungram hiaka kahaki Iwi pangshap ina saku hui maning malada Awi ningli brightness ka jiji Razan ka hai wawang Prevrana ali ngalang the judge ka sani Aju itungwi mi rin hili Nebuchadnezzar dhada Aw ngawi mi rin ina oktui da kli mi traka zangi Kala aw ngawi mi rin ina oktui laga Iwi li khale Iwi ina ka shock Iwi li ka tem thang kami le da kli Iwi li lan le da kli hi Iwi na sago kwini Rebrawi pangshap matsang manida kahang mi trak ka le daliko Itung manui da le laga Ochana rira hangi Katam nao na feel sa kai chitran Awa waping no ochali piani ji Laga katam nao bing jina pas sa kai chitran Mak matalagay na kung chitran Ochabali masot mamila Katam nao ba jili masot mi kai Iwi nao wi katemay na pas ka sainda Iwi nawi sanga the wa ga the je na pas ka sainda Iwi nawi thangmet awar khamata ju wangai na apas ka sainda mak khamata inda da hangi da hangi khamushung la mushung ei ji ka hang la hang bo me ji da da sa da itum mi rin ni sa le itum na ka piao yang li shit akha Prevrana itum li so mi ga hai ba ju itum lai hawi ka chot ka chang Sigafu ka kanang sam ka phang chitran Prevrana kamini gaji itum paning sere itum shangui sere Kana iwi mi rindi masot kaya sam phang kai chitran Prevrali malai hawi Na iwi ka themai na sam ka phang ni da pning hawi Na iwi sa ka the wa ka the na sam ka phang ni da pning hawi Ka ji shamlak na hang se ja ka ji ka tha ning phaning laga le sa ka Itum mi ring hi mi khanga piawo wi lang so ni da hang bai Kare Corinth now akum matiwi duja shinijli hida da kapi sang haidale. Kathada natuna sampang da kleji. Revrawi lemet makning thada nana chena lang so bai rikla da hangdali de. Nana masot sampang da kleji. Nana samga pangsa sa sal bai. Ka sampang sak da kleji ba nawi ka themai namning mani. Nawi khangam khareje namning ni. Revrana sampang khang sak ni. Nana masot nana kaya sampang da kleji. Nana sampang salabai. Ka ji sampang sak da kle source ba jiba na we na maning mani. Ji revrawi na ni. Juwangi na bol na hili hang da kleji. Nanli mi da kle lemet ji. Kiwangi na nana jena lang so bai rikle da hang de. May ka them ga ji hi mi kumo itun na hot khanawi mangai na la trak la sampang ba may. Ka nali them sak da kle Nawi ningchuk, nawi thangmet, nawi awar, shok na sak dakle, hui nga tok jiwa, kipa na kami do. Nawi pangay na nanang ran hui dakle, lanji,
nawi pangji kipana mido nawi phai nang ran khuidak le lanji nawi phai ji kipana semido itum hi source pa ji mam lai helaga source ji wen ungzang incomes pa ji jipaj le itum na langso thui gai tar akhle sem khami baj li mam lai helaga langso thui ga hai makhlei maning mane le kap lak tale kachi chikitha wi mi rinj le maring se ji kasani mi gumo itum masot ning chang sere mi ki pa ga masot maning ga chang male mane khaya samphangai sere ka ina ile hangdak le pa na ba masot masam phang se gi maning mane khaya sam ga phanga mi rinj ni maring se gi maning mane ka ina hangdak le pa na ba na na ji sam bang gai chitra na bre rali mam lai ha se gi ni sam bang na sak dak le ba je bre rani gi pai mam lai se gi ni World War II adamli mi saikor na ka thaya khar jani Corrie ten Boom hoda ahi Netherlands wenani ana World War II adamjli Adolf Hitler na awi authority we adzingli Jewish now being 6 millions sata thawi kala jiwi rai re shok ta khya adamjli Corrie ten Boom hi version ahi Christians ni we professions panava anami rini kisal ga ringlej ka ba ahi punga sema mine kana punga sema mi salala chida de Jewish now being ni sat ta khla atam jile ana Jewish now being mi tra kha ana kzem gulaga ana atumni mokhok khuilaga awi shimli ngthumi da ana jida da ngthum ga mi chuwang Corrie ten Boom li Adolf Hitler na jail li la sange kaji tha salala anang John mi gai jiwa ajira shungda mi tong na thei mi laktale kala World War II gu gai wi chile Corrie ten Boom Christian motivational speaker aka sada aring ba hawi awi mi rin mukuprang lagai na tangda awi atit la ba shungda a mi li encourage salaga kharinga mi rin okthui kaina awi kharjan aga hang ngai ba na ba ka tha khlei chilaga thanga Corrie ten Boom paula kai mi ngsaw gada mitra khana ali television broadcast la sai ali mitra khana interview lo khuye questions lang hane kala awi mi rinwi life testimony lang hane ka thanga ali interview ko khuya tam chili mi akhana ali hane Miss Corrie ten Boom nali ogothwi mi ya kana masot mi dakle nali mi ya kana masot chikat dakle ji itum thei itum makasha maning mane kala mi cha kajina masot mi salala nawi lifestyle jini nawi mi rinjili there is not even a single brightness in your life tahangi nawi mi rinjili langso atset akhanawla mathai mani tahangi jeda kathada nana yakka masot sambang salala masot kathada nana yakka masot sambang salala langso mi rinjili marinji kleida ngane ali sakla ka hai questions ni jeda Corrie ten Boom na king hanga hlei chilaga nana khangji mushunga ge ilimi ting na masot mi ka iliatu na masot khami ji ina masot ne da mu khoi mani ina awon da da khoi ji atumwi masot ji ina awon da da khoi laga awon da da khoi da khoi ji ina awon ji masot ji atumna masot ni da mi da khoi ji ina awon ni da khoi laga ina awon ji ngannam mai ina akshida awon ji ngannam ga hai wi thili rali chika thawi ta hangi awi answer ba ji na ba ki glei ji laga ogthwina ali masot mi da khoi ji ali khami ne ka ana masot ji a khla da mu khila rali chika lu shit ka ji ne ta ji na iwi mi rin akshida ka pyo yin shit se Nebuchadnezzar withada langso mi rinjili okthwi de lega Corrie ten Boom withada masot sam go bangji thran khaya sam go bangji thran rali chikat de lido Matthew chapter 5 verse 16 ni salla mi ping na nawi ka phawat sakji thailaga nawi manga ina gzingram li khale aba chili masot chikat ngsak lo hangde Corrie ten Boom na sada khli chi chino Ali ran sem gahai awi purpose ji a fulfill sami kalab ana ogthwina ali masot khami ji a khalata wi wang langsok vai wang mang sa haila
ka rivrale ana chikat lisi shide awi mi rinji mi bingang shannaga koriten bunwi mga haina mi trakhanala Jishu Christali hui kamila sambang hui kaji testimony la trakhale baba mai ta jino inhila hang hangai bana ba mi kumoi thumi mi rinli masot mara mre kaji malai mani khaya ma sambang mre kaji malai mani sambang sere masot sambang sere khani thot bing matai la gaina ithumi mi rinli mi trakhana ithumni masot na mi re khaya la mi re kha ji khami ji thara balang so haise ji na iwi ka them thang khamai na iwi sa ga thei wa ka thei nang ran ko khui mining lak kho inhi da da hangai nana masot sam ga phangji thara ji masot ji na wi tek khama dei ka ji thei maning mani ka nana masot sam ga phangji thara ji na ki ji thei klei ji khawa na wi mi rin ni re rana so mi ka hai ji na ka ji thei ni re rana na li kya ka so mi klei ji mi kya khana na li masot mi klei na li kya mi klei ka ji na testify ka sani ji na proof ka sani thakan na sampang sak da klei ba ji na masot ma ming yim la na wi mai kya sam ga phangji thara na wi ka themai na sa ga khui ni da phaning haya ka ji lang so mang mining ma ko kha ji na bre ra ni masot mi ki ka ji na li khui ga hai ni khali na ngai chai in sampang ran ji na khui thui haya ka ji na khali mining la bre ra na sampang ran ji na khui thui haya ka in khui thui haya ka ji bre ra wi masot li gu hui mining la thakan na I wi mi rin yi khali mi rin ok thui da mining la example aga sada itum na amu khama tha ga thei gai ji thran first questions itum na kisado as amu hi ki pani yak liang mata na ye RTC ki ba liang ji itum na hande ji ta kam mai na atang Matthew chapter 5 verse 16 ne handak li ji no nawi ka pha nawi khama tha ji mi ping na shanra laga ka thei ji thran nawi mangai na bribrali masot chikat masak lo gi no nali masot khami chi thran na bribrali masot mi lishit lo gi ne itumui mi rin hili bribrawi lu commission mi keep kam ang sala la khuthi mi gai ji thran nebukat ni zawi mi rin ni shok hai ji na iwi mi rin ni li sala la ma shok mre gi ji ma leim kho bribrawi lu commission wi lungli ok thwi da kle itum hina langso khwai ki le gi chang do itum na mi rin hili nei nang ran ga sang ki le ga jam le nei wen ga shock source ki le ga jam le sambang dak le source sambang dak le apong psychora re ran khami ning la chida da sa da mi ko moi thumi mi rin hili masot khaya sam ga phang chi thran nei wi ka themai na sam ga phang ni da mak ning hai ase nei wi khangam khare ju wang mi nei thuni masot ka chikat ni da mak ning hai ase na li re ran shang sak dak le ji re ran li masot mi se mi bing na nali ka shang wang masot mila na wi khle lanji na mi li ka chika chithran mi bing jina ya nali ning shinai re ra hangla na vibrali ning shi lu shit se nali ning gi shi jina ma tang na sakhai ase nali ning gi shi ji vibrali phong shok se chita da sada vibrana nali somi ga hai ji ari me mang sala mre aruan itumi kering correctly yang aka itumi mi na masot khmi chithran itumi mi na khaya khmi chithran ning shi hai re da ka hang chithran na i khalat da lang so gai tra khali ho Lucifer na ka tha da kong li ho muchuk yang se phani yang se Isaiah 49 Ezekiel 28 li pa ka sam phang re re rali anu chi me ngai ho de re rana ali ji sin ga hai apam ji le a hen mai do ok thing ngai ho de ju wang ai na a kong li ho we lang ga so ka ji hin na maram sa da kong khali ho aj Brivrali masot miran, Brivrali chikat ran, Brivrali khaya miran, na ina mamila ring de leaka, Lucifer li shok ka hai kharjan. Nebukat nizaw mi rin ni shok ka hai, na iwi mi rin ni mo shok mri ga malay mani. Masot khaya sambang sere mikumo mi rin ni masambang mri ga malay mani. Sambang sere ka ji sambang khai chitharan, na ili kasema kasa kwa ribra bashli mamlai hai se nei na samga phang masochi ribra li chikat li shit se kori tembun na awi mi rinli ali masot cha kami da kleji ana awon na da khuilaga ngannam hai laga ribra li ka chikat chi thada nei na salala masot khaya sai ko ribra wang sang sakse
ngân nào khui cả hai cái là sao khui cả hai nó thầm sai cô rồi vì rau im mất vào đó số không gì ta sung mình đáp nó amen